napraviti promjenu i unaprijediti živote mnogih. To je sad stvarno širok pojam. I tu se može svašta napisati, to je reći. Na primjer, možemo se maknuti sa fosilnih goriva na obnovljive i ekološke izvore napajanja i pogona, ali nama kao pojedincu to baš i nije lako izvedivo. A da bi se stvari pomakli sa nulte točke, normalno treba krenuti u sebe, a odakle drugovi krenuti. Znači, mijenjanjem sebe, edukacijama i socijalizacijom sa ljudima, jer ako nisi unutra, onda si van. Dakle, mislim da je edukacija najbitnija, edukacija koja te uči da promisliš što si to točno naučio, edukacija nastala iz iskustva, a podebljena teorijom i normalno maksimalno izvježbana u praksi. Praktički, ako krenemo od sebe i krenemo, na primjer, u planini iza sebe ostavljati samo vlastite tragove, možda par kapi znoja, komad kože, ako pol litre krvi i tako, ali ok, poanta je jasna. I sad ako se pojedinac vodi tim primjerom i zadovoljan je svojim ponašanjem, to će primijetiti drugi u grupi. Te u teoriji i oni mijenjaju svoje ponašanje i krug se eksponencijalno bespovratno širi, stvarajući nove krugove bez prestanka. U realnosti to ide malo drugačije, to je kompleksini, na valove, ali princip je jasan, a o čovjeku ovisi šta će i kako će. A sad, da su mi na raspolaganju neograničena ljudska i tehnološka sredstva, u tom slučaju bi naredio kao apsolutni vladar svemira, takozvani Conan, demontiranje svih nuklearnih reaktora, naoružanja i pogona tog tipa, a i goreg. Promptno lasiranje prava centar sunčevog sustava, te prelazak na sunčevu, geotermalnu i vjetroenergiju. Nastanak teške utopije, obnavljanje prirode i povratak ljudskog roda majci planeti. Plutajući gradovi na oceanima, skupa sa bazama po dnu i u zemljinoj kori, masovna reciklaža svega, baze na mjesecu i Marsu, pa i po ostatku solarnog sustava. Prvi kontakt s vulkancima i rađanje federacije. Genetskim inženjeringom i uz pomoć kibernetičkih implantanata postajemo nadljudi i lagano se vozikamo po galaksiji svjetlosnom brzinom, normalno, a nakon spajanja Andromede s našom galaksijom i otkrića međugalaktičkog putovanja nad svjetlosnim brzinama. Dakle, dolazimo do ruba našeg svemira, izlazimo iz naše egzistencije u dimenziju bez dimenzija, takozvani međusvemirski prostor, te gledamo u sve te puste, beskonačne svemire sa nekom čežnjom za nekim novim nepoznatim, kao otprilike neko lito na izmaku. Hvala.